Kapuro na bis pernah nato atau ni mana mana? Ina na natong na haram. Wapa gadad na haram. Sabut dengan anan siya. Lagi meranawa ina pungkanan dia. Pamati ini na di paghahalan ni dia rasa-rasa ako magpersawat ako na Opa mana dia sebut bersawat ako dia. Luar bunuh kasami. Dia ngomong mati. Ana boleh naman tuwa ke. Nakatawa niyo. Basta di mabaya subuh boy. Bukan orang tua. Biar susah na isang kosi. Na haram na lagi boleh enggak pugna na ako. Lagi sumaheur na untuk piang araw madunag era ko nukuan. Lagi meranawain aku pun di pagedot dia ka beugasa ada. Nararang itian. Nakata ni biru adat, aya mana biru adat. Nakata ni mak pagedot sok udah singaw. Ana beuman aya adat na yuta beungan sampai beri. Lagi meranawain adu di wana berarang hitam. Nah, beungan ira sampai beri ayo. Beungan di biru ka pagedot. Biru ka pagedot udah singaw. Gila ka ageuing mana di suatakeun. Bengar rumah mana nih suat aku nanya lagi detan. Oh, itu biru apa gede? Lagi nih aku antar nurunan. Kau biru ke agama. Saya mana kasih suci ku agama na dulu fisel bikapa. Susun lebih terus penabasa. Sulit juga ku agama sangat aku namuni ada. Denda bau penabung kasih otak. Denda bau penaya makanan dia nabung belum kasih ilaya. Nah, sopan tangguh. Ni daw ka ama agama ko. Wina. Ila bukan namanya kayak kan nggak tinggal di sumber ciko gitu, ini sumber ciko gitu. Sana kau pernah kau kita kau, adi itu naik style kayak gitu. Naman sebagai mata lu naik gila namanya tay, nandun di kapatain yan na prehu, amai ka amat ayu. Nah, kau peniban adawan tinggal itu na para tiang para no ayam, ini ngamana udah prehu na, semangat dulu, namanya. Ada buku itu bagi betia. Silakan malah kena berdia yang ada di sini ada berdia. Dan sekarang mau nanti kau berbiru nak bermatian rau. Wah, nah mari gua yang kami atai kau pamakan isi dulu ya. Nah pernah gua naik saya ke kamu tak, kamu berbiru. Kamu sih, pamakan isi dulu ya. Kau pamakan isi dulu ya. Nanti gua pernah gua kata ibu ni anak ibu sujud. Aku pernah gua tipe. Wah, nanti ni kali gua nak kepan, nama kapan? Sapio biang kau mapan. Tadi pasti jumbo yang kata malu dibibangi coba nautangnya. Tahun beli dia utang. Berarti apa nak jumbo yang ada sebagai biji utang. Nak beli dan jumbo yang nak asam yang yang pada bung. Nak beli kan usaha ada yang pasal. Suti bau. Suti tiba nanti tiba. Tadi itu nak barat dia amalan awak ya pernah juga temennya nak sawah bakar. Udah sawah bakar ini tidak mau temennya. Oh, udah sahur tadi udah sahur nakar nih di sini mungkin gimana? Kata wani di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'adzabul mayit fi qabrihi bima niha alaihi. Disiksa on komiatan si kuburian sungani na yang mana dia na ini dua dia. Itu waktu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dulu di dalam nama wai? Di dalam mata di dalam mama gana nak yang pasangan kan. Nama so katu tumanay na ginanang tumanay ka na doya ang sabi dengan marawat sa malaking na tumanay nga dyan. Ali dia ko rin matiro ba ano dito tumanay? Ako man nasibag ka niya sa waganyan. Mata no masipap ka niya. Ipigilay na ka nga malagi ka no saro na baka doon makabedag. Aba ini mata pinong ginawa yan di gano'n di makabedag. Aba sa tumanay ka di gano'n di makabedag. Why? Nanti ginagiri na ako sa tumanay. Na namang pagari na. Na baka pagari sa tumanay. Nah, pengilau mampu anak sama no tadi, tiga bisa tahu. Tiba kan mau pikir ya tabungnya aku akan mau mapi. Asal mana mai ide akan sokongan ayah. Itu mani mas mapi ya. Eno hari pira kasam bisa biye. Nama ide ngas sokongan yang ana bepia di intumnya bom namanya karara kau tinggi pada. Kami ide ngan lagi mata anak ardu namunya. Kali ini dapat tiba ngai belum kawinnya. Nah, begitu mana tuh suka tibanya. Karena baru main curiga begini, ibu makawit tenang, ibu stay ibu makawit tenang, sama nonton ibu makawit yang suka tutup mana, kailangan mana karena baru tiba ada kita, baru nanti semua mau nanti baru bukuan, nilainya nantinya kalau ada undi tiba nih, tapi apa mana tunggu dalam sedih sama ini, asal sama sama getus, ayah mata ayah pernah aku tabung nama getus, oh, Yang Allah Akbar. Itu, agatus, dugatus, tanugatus.
Naswagama tano, nakatano yung parangayron wagama tano, na maka artido ka, na magawin ka sa panganan ka. Napagwita na ka, so anak yatay niya sa panganan. Now, di ka doon paro, kagapagay, di ka doon kumidin ka, napisong ka na sa kamo. Atigo, nakuha na pagulot ko mga tapakaw mo. Nadi ba ito rin di ba na yun tayo kami, ito rin di ba na wani nga yung puto anak yatay niya, agi mararanta ang ginawa niya, nagkararantang adat, na kailangan na makasuko. Na! Bagi siya tanong ato na ikapagagama nanguno o paparangayan sa ikwagama napalapalaya din adna o kitiyan wagama tas tanong na buwana tanong sa kitong wagama kalitaro ni bumalong sa isa okay nakatawa niyo ito ba niya aliya karakano pitaro uwaka udukulo fisil ni gafa so natikano kuwagama sa langulangon niya kanaba tanong pumagaraw agyain arkakano na iagamay niya isla naginak na barong na agyaman ay kasakitak iya Adita nung pagraon, swagama. Nakatawa niyo, swagama, apay na siya pariya na dita ka pumanaman ang kagulong sa mapay, uwi na kay Piyo, naligaturi masama sa amamani. Kali mga so, mapait, tamang amapait na lang yung bulungan kanya. Ay, yun kami ang kami sa diabetes ko. Nama diabetes ko, namin yung iba siya kawin. Kailangan ako na iba na makapanamara ka na makapanagdamang na presyo na kaginawang ka ato na mga naya kapag ko ay kompleto na udah pa na makompleto nga kailangan na makompleto nga kami ang Ramadan ay napibigyan na kanya at yung pa man nakabugaan po man na yung anak maso para tiyaya dengan mga simasap turong buhay kaya kau masuk bulan Ramadan ito mirtor 25 waktu kaliggeritasan sa waktu tama sa bulan dapat disunat Nami puso bulan na Ramadan, napi ang unod yan, parang tiyan yan ay. Dumakaunod na parang tiyan ni, dipilay ni Yudha kailangan, di baka panama, na uman may darmitang kata ng mga mayugan. Napsumpat ka sa panaguntaman, kaangka mabaloy, ayaw makanan yan. Dito Muslim, na angka mabaloy, at dito magpaparatiaya si Ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Katawan niya, ibigdira ko Rasulullah, tigyan man na iya. Igdanim khamsan kabla khamsan. Pamakuting kaso 5 kung napadung ka para tadi. Nakatawan ni Guda 5, napadung na pumakutan na sukapit niya ginawa ko daw kung napadung nga kasal. Pumakutan na sukapit niya ginawa. Lagi maranawain na, ano di kapakaw mauulan na Ramadan. Ano ba ni ginawa na pugutok na puguli? Di ko di ginawa abong masya ka, nawata agad. Ilang buwan tayo, ilang kakasarago na butang ha. O nga, nagarbutang ang isip niya kasarago na butang sa bata. Allahu Akbar. Mino sa panahon. Ay, anak ko na lagi lutuan. Diwat hindi makapumasa, kanawata ka namin akalabi sa araw. Yan ko kaamabi yan. Susuano. O pa man, nagbubuto, kumangayay na rin. Ewan na, pumakada rin, nag-imot, apay na rin nagsusuan. Apay na rin nagpakabinyo. Nabasa ka, yang uli-uli siya, pagkakapunto na ka sa anawakan, ana daw kayo itong mga pandibuan, napag-iaawin niya ako mo. Kaya ko ang amapin, di ka kumakayamayan. Ipigilan ka na kagagawa, nabigyan ko. Kaya man ang pumakabigyan din na, sulit pumakagagawa. Nati ka awin niya ako mo. Di ka mamagawin sa Ramadan, namin ang kadang-kadang mali. Pusa kayo sa kanong kabalay, na yung yung kagagawa may kakasakab. Nang manimay yung asawa na yun na, mag-uumong mo. Mata natin. Hindi apumaya diba? Kami kayo dito apumaya din na kayo. Napumugan na ka. Kaya pa nung mga pakasawlan ang wida na ka. At tumutungo. Gumaya po tumutungo. Napikilaman ang mga gawin na pulsa ka. Nakamay nga abalay niyo natatago din na siran ni Manini. Nadagi man ako. Siran ni Manini. May kasakap ni Manini. Hanggang matawa namin mo rin. Na may lingap sirikat na kayo. Wow, masarap. Tiga di rumah grabe hidup. Allahu Akbar. Di mana nanda dapat kailangan na pamuasakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baiso sirano tuwa miya maratiaya. Na ini paliguan kami kanu akapul sa inyo sa bulan Ramadan. Sa lagi din ako kinipaliguan tanong sa ikum yang ngauna. Lagi na kinipaliguan tanong ra gusto niya ngauna. Ada bohong biar, ada bohong naman. Adiw na iban. Ayaw po na so mga watao. Ay pagin tiara tanu na so mga watatan ada daw tayo. Amaya kuwan. Naad na niya silang kinanong sabab. Kung katatagin ang aginan mga mosa na nagsiyon mo. Ginagabay ba tigla suwata. Aduso to.
Kailangan na maabusahan suat ako.